E a trimestral primeiro tinha Rihun Nacional Lima, Clínica Bairro PT resiste caso malnutrição, Hamutu Rihun e da Resen. Dados susi clínica Bairro PT e a trimestral primeiro, a rua se fulan janeiro to fulan março tinanem, resiste caso malnutrição Hamutu Rihun e da Resen, husi paciente Rihun e da Resen, bara clima clabari com idade 0 to tinan lima. Cada fulan nem clínica Bairro PT mos retan apoio a nutrição feeding program husi Palácio Presidencial. Diretora clínica Bairro PT ateten causa husi inan isin rua sira no bebê retan caso malnutrição ne, tamba família ka inan aman sira dala ruma la para ayam nutritivo no vitamina ba inan isin rua no bebê sira atau consumo. Iane ami defini ba parte balu iha paciente nebe mai ho ninya todang nebe menus i balu mai ho ninya ras nebe badak. Bai labari kan ita hare husi ninyan idade ho ninya todang. Ninya todang nebe ma exemplo labari ho idade hira ninya todang hira bai niane sira halo be suka to ukur ho be nyalila nyalingkar belengan serne ide pus mo femita bele defini ba haremo soninyang ras bada kalau haremo soninyang kondisang ne mainnya ising sa ide pus ninyam be matang ninyang limang ho ninyang todang bacar hoto dalam rumah mo sobe causa ne busina isendono he malnutrição ba aihang ne benyahan o vitamina ne benyala consumo o iha bacara ne nanti se define ida husu ida kono bedane iha ne iha ami ha programa nutrição rasik siramak se halo intervenção o aihang ne bema dalam rumah oferece bai sira se fo ba ina ne bema kategori malnutrição o vitamina Roma bai ami sempre halo indikação for vitamina Roma basira. Kolega sira ba fohan komunidade ne bema ko ita hare banyak nutrição ladu ngane fohan hanesan lorong ida sirahan iha fohan dala ida fohan exemplo husi hahan etu modo ikan nya menu diferença durante segunda to sexta e depois sira mai fali he clínica halo fali tetu fali sernia todang e durante fulang nengnya larang halo asane. Além de ne ia tinang kotuk mos clínica Bairro PT resiste caso malnutrição Hamutu Rihun Tolo Resen. Tito Silva, Santinha Jesus, GMN.